алакай ҳамаи ҳунарҳоро дорӣ барои ҳакер шудан. онҳо аз ҳама хатарнок ва самараноктарин ҳунарҳо ҳастанд барои ҳуҷум. ман дар бораи social engineering суҳбат дорам. ба ҷои компютерҳо, серверҳо, нетворкҳо мо инро ҳак мекунем. ё ин ки human operating system, ё ин ки системаи оператсионии инсоният арзисар. дар ин навор ман ба шумо нишон медиҳам се ҳунаре ки аслан ҳама метавонанд онро истифода бабаранд ва ҳадафи асосӣ шояд ки ту бошӣ, хонаводаи ту бошад, дӯстони ту бошад, ширкати ту бошад. бале, пеш аз оғоз кардан биёед об нӯшем, чунки имрӯз ман баъд аз нисфи рӯзӣ видеора эҷод карда истодам ва манеро дорад ки бояд ки баъд аз нисфи рӯзӣ кофе нанӯшем. қаҳва нӯшидан лозим нест баъд аз нисфи рӯзӣ. вақте ки баъд аз нисфи рӯзӣ қаҳва нӯшидӣ, дигар хоб карда наметавонӣ. барои ҳамон об нӯшидан ҳаркор. хоб, аввалин ҳунаре ки ман мехоҳам суҳбат кардан имрӯз ин ном дорад recon. манеро ки gathering all the information, gathering information. яъне ба забони тоҷикӣ чӣ маъно дорад? тарҷума мешавад ҷамъоварии маълумот. вақте ки ҳакерҳо тайёрӣ мебинанд барои ҳуҷум, аввалин коре мекунанд ин ҷамъоварии маълумот аст. онҳо ҳаракат мекунанд ки то ҳадди имкон маълумот ҷамъоварӣ кунанд барои ба ҳадафи худ расидан. бале, шояд ки ҳадафи онҳо ту бошӣ, дӯстони ту бошанд, оилаи ту бошад, ширкати ту бошад. ва аввале ки чӣ қадар гуфтем, онҳо ҳамаи маълумотро ҷамъ мекунанд, чунки дар пеш ҳадаф доранд. ва чӣ тавре ки гуфтам дар пеш, ҳама ин маҳоратро доранд. барои мисол, маҳорати кофткоп кардани дӯстдухтари пешинаат дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар инстаграм. кане биёд дуроб бинум чӣ кор мекунад дар инстаграм. ва ё ки дар офис як коргари нав омадагиае ва ту мехоҳӣ ки донӣ дар бораи вай чӣ аст, меравӣ инстаграм, фейсбук, одноклассники, дар бораш мехонӣ, номаш чиай, фамилияш чиай, аз куҷо аст, дар куҷо зиндагӣ мекунад, дар кадом ширкатҳо кор кардагиай. яъне ин кор ҳама карда метавонад. ҳама ин кора карда метавонад. 99% одамоне ки шабакаҳои иҷтимоиро истифода мебаранд карда метавонанд ин корро. шабакаҳои иҷтимоӣ беҳтарин ҷо аст барои маълумотҳоро ҷамъоварӣ кардан. ва бале, меравӣ аз одноклассники, фейсбук ва чӣ қадар гуфтам инстаграм, тамоми маълумотҳои лозимае ки ту дар лозим аст барои ан ҳамон ҳадафе ки ту дорӣ яъне ҷамъоварӣ кунӣ. ва безебиш ин аст ки ғайриқонунӣ нест. ҳама чиз дар ҷомеа аллакай намоиш дода шудааст. яъне ту иҷоза додагӣ ки маълумотҳои шахсии ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои ҷомеа ё ин ки барои ҳамаи мардум ошкор бошад. ва аз рӯи фактҳо гирем, аз рӯи қонунҳо гирем, ин ғайриқонунӣ нест. дар ҷомеаи ҳакерҳо инро осинт мегӯянд. ба шакли пурраш open source intelligence. ба забони тоҷикӣ интеллекти кушода асос. ва ин интеллекти кушода асос, ин шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳакерҳо, ба одамони бад, ба одамони ғоратгар, ба дӯстҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, ба дӯстҳои шабакаҳои рақамӣ иҷозат медиҳанд ки тамоми маълумотҳоро дар бораи ту кофта, дар бораи ту, дӯстҳои ту, ширкати ту, хонагиҳои ту ёфта ва онро истифода баранд. ва бале, чӣ гуне ки дар боло зикр кардам, безебиш ҳамин аст ки ин ғайриқонунӣ нест. ҳама дар ҳама ҷо, дар ҳама давлат метавонанд ки маълумотҳои ту аз шабакаҳои иҷтимоӣ гиранд ва истифода баранд. профили инстаграми ту, профили фейсбуки ту, профили одноклассники ту, профили ютуби ту, сабил монад, ҳамаи онҳо аз як рӯ баракатанд, аз як рӯ лаънат. чунки мардум метавонанд ки вай маълумотҳоро истифода баранд. яъне бар муқобили ту. мас барои ҳамин ман шабакаҳои иҷтимоиро истифода намебарам, аммо танҳо ютуба истифода мебарам барои видео кардан. ҳам оддӣ ҳам инҷо about, яъне about маънои дар бораи ман ё ки дар бораи. ва чӣ қадар ки мебинед location маънои яъне дар кадом минтақаи низамон ман ҷо дорам ва дар ҷои давлате ки ман зиндагӣ мекунам. вау. ва дар инҷа навистагие ки ман чиро дӯст медорам, аз кадом солҳо ман шавқ рағбат ба видеокунӣ дорам, кадо кайд омадам. яъне ҳама маълумотҳо нависагие дар ютуб. безебиш ин аст ки аз ҳама безебиш ин аст ки дар гугл менависем Ризо Иёев ва тамоми маълумотҳо дар бораи ман ҳаст. барои мисол
وزيادة برای مثال اینجا لینکدین پروفیل ما، اینجا یوتیوب کانال ما، اینجا رسم‌های ما. واو، اینجا رسم‌های دوره 20 سالگی ما. واو. علاقه این معلوماتی هست که همه میتونن که استفاده برن در جهان رقمی و این غیر قانونی نیست. چندین بارش ما تکرار کرده ایستم. بله، بیا در برای ایمیج سر میکنیم، یعنی رسم ها و وزیر میبینیم که کنه چی داریم. بله. That's me, bro. That's me. That's me, bro. This is also me. Oyster. It's also me. That's also me. It's crazy, man. It's crazy. Dumpster diving. کی با زبان تاجیکی ترجمه می شود گفتن پرتوفت دیگران. بله بسیاری ها موسر میگن یا که پرتوف میگن یا که چی میگن یعنی پیش خورده میرای موسر را سر میرای می پرتوی که هوای در نظر و بله این یکی از مهارتی افسانه‌ای است که هکرها میتونن استفاده برن و معلومات لازمه رو گیرن. برای مثال تو دستکش گرفتی از علی اکسپرس یا اینکه بارکشان همون بار آورد یا یکی از دسترسی بگیریم و در همون دستکش تو یا اینکه در همون قوطی که در داخلش چیزی خریدی تو است و در بالاش آدرس ها یا اینکه سراغ‌های تو، نام فامیل تو، رقم تلفن تو است و وقتی که تو قوطی را گرفتی و دیگرش رو پرتافتی در گرین پرتاف یا اینکه در موسر و پسان بردی موسر در موسردان پرتافتی هم خلاص برای مثال وابسته از منطقه‌ای که زندگی میکنی و بزیبیش این است که در بسیار از منطقه‌های تاجیکستان این چیز غیر قانونی نیست. یعنی هر یک از حقوق دارد که رود موسر کوبه و وقتی که موسر میکوبی تو میدونی که معلومات بسیار جمع کنی. نه ما اصلا نمیگیم که رو موسر هم همسایتون کو. البته که اگر در حقیقت خواهی گفتن رو یک بار از حقوق شناس توصیه گیر و پس رو کو. و پرابلم اساسی این است که همون شرکت ها نیست، شرکت های کلان نیست میگیرن پرتوهشون رو میپارتن در پرتوگاه جامعه یعنی پرتوگاه عمومی و این پرابلم کلان است. مثلا در حجت میتونن که حجت ها باشد، حجت های لازمه، رقم های تلفن، پست های الکترونی، حتی رقم های پاسپورت های شهروندان میتونن باشد. برای مثال اگر که بانک باشد همون کاغذ های سالهای پیش برد در پرتودان پرتد که در جا معلومات های تو باشد. یعنی مقصد من چی است؟ مقصد من این است که مصرتون نپرتوی مصرهایی که یا اینکه پرتوهایی که معلومات های شخصی هستند، نه حجت های شخصی هستند، پاسپورت یعنی از دستکش میگیری از یکون علی اکسپرس یا اینکه از یکون جو نپرتو یا که شرکت ها را در نظر دارم. ما بچه شرکت ها نکنی خیلی کارها را گیرید روید یکون شرکت دیگر را با جای کار گیرید که انا همون پرتوهای شما را شخصا بیاین گیرن و برن یعنی نابود کنن کاملا انا معلومات تا که معلومات به دست دیگران نرسد. برای مثال بسیار از شرکت های بودن که میلیون ها رمزها را از دست دادن. از روی چی؟ از روی همین. بله یعنی مقصد من این است و با چه کلی گفتم در اول ویدیو این هنرهایی هستند که همه از دستشان بیاید. همه میتونند رود پرتوها را کوبد، معلومات لازمه را یابد و هی بچه اگر که این چیز در دست هکرها غلطه تمام، رقم تلفن را دونن تمام، پست الکترونیک را دونن تمام. بیاید که برای مثال ما از خاطر امروز گپ زنم در برای سومون تی جی ها. برای مثال گیریم اگر سومون نقطه تی جی مینویسیم و برای اصلا آسان برای مثال اگر خواهم که این بی ام دبلیو را خرم در بالوش زیر میکنم و اگر که در بالای پاکیزه نمبر تلفن زیر کنم این زمان رقمای تلفن همه آدم میبره. البته که من زیر نمیکنم چون که من نمیخوام که معلومات های شخصی با جامعه نشون کنم. اما یعنی مقصد من این است که این چیزها را که در شبکه‌های اجتماعی میگذارید اینها با هکرها، با غارتگران، با آدمان بد که در شبکه‌های اجتماعی هستند یعنی در جهان رقمی هستند یوری میرسونند و میتونن زنگ زنن بگن که هی روز بخیر. برای مثال باید میتونن قرار داشته باشه در ازبکستان، قرار داشته باشه که در نیدرلند، قرار داشته باشه در دیگر دولت و زنگ میزنند با طریق وی پی ان یا که با طریق دیگر برنامه میگه که هی روز بخیر من رقمات از شما را سمونتجی یافتم، ما میخوام که الان ماشین شما را خریداری کنم و متاسفانه این زمان من نمیتونم پرداخت کردن مبلغ
чунки шумо бояд мадаст ягон маблағ пардохт кунед ва пас он ма шумода маблағи лозимаро пардохт мекунед ёки ягон кор мекунад ёки мега ки ҳамин код шумо лозим меояд ягон рамзи 4 рақама меояд ҳамон рақама мада гап занед ёки ягон чи маълумот меорад ва шумо рақама гап мезанед ва бо ҳамин тамом маблағҳое ки дар корти шумо буд рафт аз байн рафт ҳама чи аз чи оғоз шид аз сомонтиҷӣ яъне ту дуромади ҷа рақамои телефонта гузоштӣ ва тамом мардам рақамои телефонта ёфтанд ва боз хотир набуред ин чиз ғайриқонунӣ нест дигариш ин дар забони яъне ҳакерӣ мегӯям shoulder surfing ёки ба забони тоҷикӣ тарҷума шавад яъне аз пушт нигоҳ кардан аз пушти китфит мебинӣ ки як кас нигоҳ кардастай шояд ки дар ин ҳолат ягон рамзи шахсӣ хита нависам класс шояд ки дар инстаграм дохил шидастӣ ва парол ёки яъне рамзе ки дохил мешави ҳавая задасӣ ки як кас мебинад аз пушт ё ки дар фейсбук дуромадастӣ ё ки дар душанбе дар KFC дар навбат истодагӣ ва дигар ягон кор наёфтай ва чӣ кор мекунӣ телефонта мебурорӣ ва кани мебинӣ ки чӣ қадар маблағ дорум озӣ дар кортума мехӯрне ва яке вақто FaceTime кор намекунӣ ёки отпечатка кор баъд пинкодта менависӣ ки одамое ки дар навбат истодагиан аз хафо мебинад вау парол аллакай рамзи тура гирифтам яъне бо ма мегӯм ин чизе ҳастае ки ҳамаи кора карда метавонад аммо ғайриқонунӣ нест чунки ин чизҳо ҳама дар ҷомеа ҳастанд дар омма ҳастанд чизҳои оммавӣ ҳастанд ва бофтесам ки ҳакерро мебинӣ ки рафтагиан барои мисол дар навшникоша мегира ба мисли ма дар гӯш мегузорад ва вақте ки дар гӯш гузошт чӣ кор мекунад ва бисёри одаморо мебинӣ ки дар ягон ошхона шитагиян тарабхона шитагиян ва мегиранд навшникошона ба мисли ма дар гӯшашон мегузоранд ва вонамуд мекунанд ки ваё мусиқӣ гӯш кардасам аммо ваё мусиқӣ гӯш накарда истодам и танҳо барои зеб шай гуфтаам гапо танҳо дар гӯшон мегузоранд ва назорат мекунанд ки кӣ чӣ истифода буриса навшникоро дар гӯш мемонад ва мебинад ки дар компютериш чӣ кор карда истаи яъне тра назорат мекунанд ки чӣ нависта истодаи яъне чӣ ҳастанд ки бояд ки ҳама ширкатҳо ба кормандошон ба коргарошон омӯзонанд ҳабача ширкатҳо накине корро гиред ҳамаи яъне коргароне ки доред бояд тавсия диҳед омӯзонед ки яъне бехатариро ҳимоя кунанд бехатарии системаро ки барои мисол ширкатҳои бузург ҳастанд ки 14 сол 18 сол 20 сол вай маълумота месозанд яъне бовариро ба муштариҳо месозанд ва аз пушти як коргари гӯшапар метавонанд ки ҳамаи вай маълумота аз даст чианд барои мисол аз хатогӣ ту шида тамоми маълумотҳое ки ваё солҳои сол ҷамъоварӣ карда буданд нигоҳ дошта буданд меҳнат карда буданд аз байн меравад бале ин буд се маҳорати ҳакерие ки ҳама доранд ва оё шумо имрӯз YouTube ҳак кардед ё ки не яъне алгоритми YouTube ҳак кардед ё ки не лайк коммент обуна шудан зангуларо зер кардан ҳама ҳамиро зер мекунӣ ва алгоритми YouTube ҳак мекунӣ тамом албатта ки ба мақсади не ба мақсади бад не ташаккур ки видеоро тамошо кардед ва бале хона эҳтиёт кунед аз ҳуҷумҳои ғоратгаронаи мардуми шабакаҳои иҷтимоию рақамиву онлайн чунки айни замоница талаб мекунад ва бале ташаккур ки видеоро тамошо кардед ва то боздид бай